Sanibona nduke zakhale ihawuni mzazakhanyameni kofihlo nonyoko makhandlela lo. Kale number 0310650086 enhlanhla emhlophe. Ubaba wenhlanhla emhlophe. Ngalizwe igama thini? Nhlanhla emhlophe. Awunamahlamvu nje ubhubhu nikhombisa kusenesikhathi ngokhile lo. Awuqotshiwe lo. Nhlanhla emhlophe lo. Uthanda ukuceba, ucebileke lo. Kuyasho ngikha endaweni ezikahle ezingangena umbani ebile umuthi lo nhlanhla emhlophe okukhanya ekufunakala ukuthi ugeze kuqala uma uzosebenzisa wona mawuqala nje ukusebenzisa ube umuntu ogezayo egezeni kwakho uma kukhona amafutha omhlaba nomhlamba amanzi noma thunzo omnyama usuke wenzela ukuthi mawusebenzisa lo muthi ungaphazamiseki ngoba wona awumela amabhadi awumela indaba zokuthi uzothi mangabe usebenzisa inhlanhla emhlophe uthi ayina ngiyibona inhlanhla ngeke vele uzoyibone ungcolile phinde futhi kufana lento engingayichaza ngathi imithi ifuna ukukhungwa noma athi uyawutha lo muthi nje mangiwutha ke mina ngenza umuntu inhlanhla yemali noma kanjalo banhlanhla yemali futhi uphiwa ngisho endleleni kodwa ngiyamyala umuntu ngimtshene ukuthi ziphathe kahle ngokusebenzisa lo muthi ukuze uyibone ama results awo ziphathe kahle ukuyiphatha kahle ukungcola ukuthi thina lemnyama singcolile ngesizathu sokuthi asizi clean sazi ukuthi makade unomuntu umvakashele noma umuntu wakho uyageza nje ngensipho kuphela imithi yonhlanhla emhlophe imithi nobhubhubhu imithi le enhlanhla ekwenza ukuthi nedlo zisondele kuwena elikhanyayo lize ngakuwena alikwazi ukuza mawungcolile ngendlela ukuthi usondele eduze komuntu ungazinaki alikwazi nangu unhlanhla emhlophe uyakhungwa ehlathini ngobuhlalo noma 1 rand uphethe ugwayi wesangoma noma umuntu obhema ugamakhala uthele phansi ugamakhala ukhunge lo muntu muhle lo muntu uba nenhlanhla phela inhlanhla elahlekile kubantu emhlabeni ubona sehamba befuna lento ezingekho yabafuna lento ezinkulu kunabe zizobaxaka inhlanhla engekho khunga lo muntu ufuna lo muntu ukuthi ungalaphi khuluma namaphisi labantu badelela amaphisi abambe ehlathini bona abaphethe impilo kumina khuluma nabo ukuthi hayibo awunayo imali ungikhombisa ungikhele umuthi ungikhungele wona mase nawe umuphi imali noma athi umuntu okukhelelile mnike kodwa imali manje ekukhelelile ngenhliziyo emhlophe ukuze umuthi ukhunga umuthi mase uthathile kuyena ungawungenisa ekhaya ube ngaphandle kuba kade ukha kabusha ekusendeni indaba yini awuthi ngithule ngoba ngizozele ngireport la phatha